Yego twizere ko abantu bameze neza mu bice bitandukanye turi kuvuga ku bintu biba bigezweho ako kanya, ariko inkuru nyamukuru ni uko perezida wa leta zunze ubumwe za amerika Donald Trump yatangaje ko atazongera kwihanganira igihugu cya Iran, ndetse n'ubu abantu benshi bari kugaruka ku bigendanye n'amasezerano yo guhagarika intambara yagiye avugwa, ariko amasezerano bikaba masigara cyicaro. Ubu tuvugana Iran yongeye kugaba ibitero ku birindiro bitandukanye bya leta zunze ubumwe za Amerika, ariko na Amerika nayo yongeye kurasana na Iran. Dr. Rusa, turi kumwe, twagiye tubona ibisa nk'ibimenyetso by'uko ibintu bigiye kujya mu buryo, none ubu ibintu umuntu yavuga ko byongeye gusubira irudubi. Kubera iki intambara ya Amerika na Iran umuntu abona ko nta cyizere cy'uko izigera irangira? Oye, kurangira izarangira, ariko ibyo mwavuga ngo murabona ko ibintu biri korajya mu ibyo nimwe mwabibonaga. Mwebwe se ni ukuvuga ko mwibagiye ko Amerika itagira itasezeranye. Nta na rimwe Amerika ishobora kuvana idatsinzwe. Hariya kwari kugira ngo yisuganye, kuhava izahava, ariko izahava itsinzwe burundu. Ariko gutsindwa izatsinda. Ariko amasezerano yo nta namwe Amerika yizigira amasezerano. Nta rumwe mwabibonye se? Amerika aho yarwaniye hose mwabonye amasezerano ni hehe? Yavuye muri Vietnam gute? Yavuye muri Vietnam kubera gutsindwa. Abavietnamiye urabona amatineri bacukuye ariko metero 15 hasi bakajya barasa batazi aho bari. Amerika zo kubahashire bakabona bakagenda. Bigize bagira amasezerano na Vietnam, Afghanistan, bigize bagira amasezerano na Afghanistan. Amerika izava muri Iran, kuva izavayo ahubwo uretse ko umuntu nka Trump aranarisika niba namwica ntibizagutangaza. Izava ariko ntabwo izava kubera amasezerano, izava kubera itsinzwe. Gusa icyo nabizeza ntizatsinda Iran n'umunsi n'umwe. Uyu munsi mu nama y'umuryango wo gutabarana w'Uburayi na Amerika, ubwo ni OTAN muri Turkiya, perezida yavuze ko Trump yavuze ko noneho arajya kurasa kuri Iran mu buryo bukomeye, kuko icyo yisengwa agahenge hagati ya Iran na Amerika karangiye. Ni mu gihe kandi ibitangazamakuru byabyutse byandika ko Iran yo Amerika yavuze ko yarashe ahantu harenga 80, Iran nayo ikarasa mu bice bitandukanye, cyane cyane muri za Berlin n'ahandi. Trump akavuga ko kuba agahenge kararangiye bivuga ko yongera gukomeza kurasa kuri Iran. Kubera iki Trump atava kwizima? Ohe nibisanzwe na mbere naho ni muwara mu ntambara ahantu umuntu warashe nimukare umubare ngo ni 80, nukureba ahantu warashe strategique, kuko na Ukraine yarasaga mu Rusiya ahantu henshi ariko atacyo yavuze. Hariya rero Iran nayo aho yarashe iyo izi mpamvu yarashe, ariko agahenge ko Amerika ni kuri irangiza intambara nakubwiye. Buriya muzarebe muri Erdogan mu ntambara ikintu cya mbere kigura abarwana kigura no guhagarika intambara, ni igihe cyo guhagarika intambara. Niyo strategy yabananiye, kuko nushaka usubira inyuma urebe intambara zabaye zose. Ni rero muri 2025 Hitler yagira ubwenge, ariko singa Hitler gusa ni bose. Yari guhagarika intambara muri 2023 Stalingrad, hariya niho yari guhagarika intambara, ariko yararetse intambara irangira Hitler yiyahuye muri 2025. Urumva bituma abantu bapfa n'ibintu byinshi bigenda. Ukraine iyo baguhagarika intambara kitari kibazo, igihe cya Bakhmut Zelensky cyabaragaritse intambara, ariko none de uyu munsi na Kiev yagiye ejo bundi, none Trump yamubwiye ati nutemera ama negotiation Ukraine izagenda yose. Ibyo amubwiye nibyo izagenda. Trump iyo atari yo piège abarwana bagwamo, abaragaritse intambara kuri ya misi 12 gusa, abaragaritse intambara. Ariko dore ntabwo yahagaritse intambara. Rero niza uhagarika Amerika, si Amerika izahagarika intambara. Trump yavuze ko arambiwe kugirana ibiganiro na Iran, ndetse avuga ari kubirambirwa na mbere ntabigeze agira. Simbona yitwa ngo ararambiwe. Ninde wamubwiye ngo abigire? Si we byose si ubisaba. Ninde wamubwiye ngo ararambiwe? Ni wasabye ibiganiro. None se yavuga ngo ndarambiwe, ninde umutuma? Yamumenya bari abantu. Ibyo biganiro baba na Iran irabizi ko nta biganiro bya Amerika. Nuzi ni nako gahinge uvuga muri Seserofe ntibigeze bahagarika kurasa. Bararasaga muri Liban, nta gahembye kize kabaho. Rero
mumenye ko iriya ntambara izarangira ari uko irangijwe na Iran. n'ubu Trump yasubiyemo amagambo akunze gusubiramo avuga ko aho Amerika ihagaze ari uko Iran idashobora kwemererwa gutunganya ibirwanisho bya nucleaire cyangwa se ingufu za nucleaire. Kubisubiramo mu nama nk'iriya kandi imbere yaratangaga icyizere cy'uko wenda amasezerano ashobora kugerwaho, nubwo iyo ngingo bakomeje kuyigumaho, byo bitavuye butumwa. No, abo icyo cyizere kuri avuga yatangaga abakemeraga sinzi abaribo. Ninde se utazi Amerika? No kuvuga ngo ntazemera ko Iran ikora intwaro za kirimbuzi. Abwo ni cyo kitazifite. Bafite uranium irahishi 11 tonnes. Abwo ni cyo kitayifite Iran. Trump abwiwe n'iki kitayifite. Ibirwanisho Iran ifite ntabwo Trump abizi. N'amamisiri ifite nayazi. Erega hari ikintu, aya makuru kugira ngo mujye muyamenya ntabwo ari ukumva ibyo bari abantu bavuga, bisaba usome, kuko ibi ntabwo ari ibintu bibaye gutya. Ni iriya ntambara Ukraine burya yagiye kuba barayanditse kera muri 2017. Iriya ntambara yari yanditse muri 2017. Brzezinski yari yarabyanditse muri 2017. Richard Nivy yari yarabyanditse. Biriya byabaga rero bakababwira amakuru mukagenda gutya, ariko iriya ntambara zibariza ni Iran rero ntabwo ari ejo bundi, ni ya kera. Iran yari ibizi, ariko Amerika sinzi Mossad na CIA byagize faiblesse cyane. Iyo babimenya nzi neza nuko nta mitima yabo baricuza icyatumye atera ya ntambara, nkuko bicuza icyatumye atera Vietnam yanze kubavamo babyita syndrome vietnamien, nkuko bicuza icyatumye atera muri Afghanistan. N'ubu rero baricuza icyatumye atera muri Iran uyu munsi. Ariko vuba aha inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iherutse kugabanya ububasha bwa Donald Trump ku bigendanye n'intambara. Abantu baba bafite icyizere cyo kuvuga ngo nibura ubwo habaye icyo gikorwa Trump ashobora kuva ku izima, Amerika nikomeze kurasa kuri Iran. Kubera iki byongeye? Oya, nashaka reka kuva ku izima, nagume no muri iyo ntambara. Ntabwo uhomba ari Iran, ntabwo ari isi homba, ariko Amerika ntacyo biratuma itakaza agaciro ifite, nuko yagatakaje kuva muri Ukraine. Nta kitwaye iriya ntambara, kuko cyari kuba ari ikibazo iyo Iran ishobora gutsindwa kandi yarasagariwe, cyaba ari ikibazo. Ni nka kuriya kwa Ukraine, ejo bundi Ukraine izaba yarangiye. Ni nka kuriya kwa Taiwan. Ni byiza ko Amerika idashobora kubaka gukora kuri Taiwan. Muri Amerika mu biri he. Ukraine yo nabonye ejo bundi Perezida wa Volodymyr Zelensky asaba Uburayi cyangwa NATO kimwe muri ibyo, abasaba none ngo kumuha ubwirinzi bw'ikirere, kuko aha ni ngo arishoboye, ariko ubwirinzi bw'ikirere ngo nibwo buri kugorana ukurikije. Ariko nibyo nakubwiye, hari ukuntu iyo ufashwa utagira ubwenge. Uburayi deje nta kirere bufite kirinze. Uburayi nta bwirinzi bufite, buzahazeza ubwirinzi. Ubwirinzi Israel itabonye Zelensky ikintu uzabona. Ubwo bwirinzi ntibazababeshye, nta bwirinzi bubaho 100%. Nta bwirinzi Uburusiya butacamo. Ubwirinzi bwa Israel ntabwo ari ubwirinzi bukomeye. Hamas ko yabiciyemo. Simvuze Iran yo yaraciyemo nk'akayunguruzo. Hamas yabuciyemo kamenya ikirere cya Israel. Uriya Zelensky hari igihe utekereza ukibaza ese abantu baratekereza. Sinzi mu ntambara hari igihe abantu bagira muri reaction ukwirwa ibyo ari byo. Na Netanyahu uzareba hari ibintu Israel ikora ukibaza niba bagira ubwenge. Baratera muri Iran, muri Liban. Bazi ko Liban hari Hezbollah. Bazi ko hari Houthi bo muri Yemen. Houthi bashobora gufunga mere rouge 100% ntagire isubira gucamo. Bazi ko hari Iran ishobora gutera Israel neza kuri Iran, plutôt Hezbollah bakajya gutera Arabie Saoudite. Akibagirwa yuko igihugu cye ari agahugu gato d'abord kadafite profondeur stratégique. Akibagirwa ko uwamurwaniraga atambaraga gifite kuri Iran. Donc hari ibintu abantu bakora mu ntambara wagira ngo babataye ubwenge. Uriya rero na Trump si ubwa mbere, nta gitangaza kirimo.
si ubwa mbere bikorwa, si ubwa mbere Amerika igira debavure nk'izo. Ariko noneho si na Amerika gusa, uribuka AES, uribuka igihe cya Niger, mwese muribuka amadisiko ya Macron, muribuka kuva kuri Goïta Macron avuga ati le Mali va s'effondrer. Uribuka parlement ya Europe, ya Union Européenne, bavuga ko ku itariki 2 z'ukwa kane bagomba gusubizaho Bazoum perezida wavuye muri Niger ufungiye hariya. Umuperezida bashobora kwica aho bashakiye, uretse ko panafricanisme batica. Noneho umbwire, ubu tuyoborwa n'abantu batekereza, nawe umbwire ibintu Trump ariko arakora uyu munsi. Ariko birashimisha, iyo Ogisida itatona kuri itagira ubwenge. Bari en face y'abantu batekereza cyane, bari en face ya Iraniye b'abahanga, bari en face y'Abarusiya, bari en face y'Abashinwa. Ogisida ariya maraso ntashobora gutuma utekereza, bishoboka. Hanyuma tugana ku musozo twabonye icyizere gisa nk'icyizere cyo bikomoka kuri peteroli byatangiye kugabanuka nyuma yaho bisa nkaho ibiganiro byaba biri kugenda neza hagati ya Amerika na Iran. Ubu birasa nkaho byongeye gutumbagira, bizahora gutya cyangwa bishobora kudatumbagira ko umuzi n'ubara irafunguye, biva kuri peteroli bizamanuka byo. Iyi crise izashira, erega crise ntigagutera ubwoba, crise économique ntigagutera ubwoba, kuko iyo crise irangiye